Pozdrav dragi ljudi. Rijeka Usora. Mi smo došli ovdje u Mrkotiće, smo skrenuli vamo. Ovdje ima svašta šta ima. Moram ovdje paziti gdje gazim. Možda je bolje da pođem s druge strane. I da idemo tamo šta vam mogu snimiti. Tamo smo mi svi došli. Na roštilj. Ali sad ću ovdje da vam snimim ovaj dio. Ovdje su oni malo prije hodali, ali ja nisam imao kameru. Da vam snimim ovo. Vi gledate Krokija, pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. Šta tu ima? Pošto mi je stavak hafifan, neću tamo ići dublje da mi ne ispadne telefon ili mikrofon. Eto. Gdje su oni vidjeli da je uginuo šaran, nisam vidio. To ne vidim, to su mi trebali reći, pokazati da je negdje šaran uginuo. Da se zaglavio, da nema dovoljno vode, stali. Ako nije ondje negdje, u onom dijelu. Eto, šta su ovo pregrađivali, ne znam šta je bilo. Zbog čega ovako. Eto, idem tamo kod njih. Oni neće da se snimaju. Ovo je ondje blizu onih plastenika što smo gledali onda kad smo snimali video o plasteničkoj proizvodnji u Mrkotić, ono je plastenička proizvodnja. Tamo smo snimali i sad sam ja došao kod zeta, tako da evo sad ću vas snimiti, ima tamo jezero, a snimit ću i daleka njih tamo skroz gdje su oni, gdje roštiljaju. 4-5 auta nam smo došli, tako da jezero, reći ću vam naziv jezera, ali ću napisati kako zove jezero. Sad je li ovo veštačko ili prirodno, to ne znam. Šta je, da li ima kakvih riba. Oni su ponuli štap. Sad hoće li pecati tamo u rijeci ili će ovdje u ovom jezeru, ne znam. Znači ne može se kupati, nema teorije. Ali je fino okolo. Imaju drveća, tamo imaju igrališta. Čekaj da vam samo malo zoomiram. To igralište, tako da tereni, klupe, fino je. Svježe je 18 sati i koja minuta. Eto. Sad da li se ovo izliva iz rijeke pa se napravi ovo jezero ili je to nešto potopljeno, ne znam. Pitaću ove s kojim sam došao. Tako da će mi on to reći. Eto, tu ima neku dužinu i tamo na kraju se vidi ona trska. Kao što svako jezero ima koje stoji voda. Kako se to kaže. Eto, okolo su kuće. Tamo ima kao nekakav objekat turističkog značaja. Tamo s one strane. Čekaj da vam samo zoomiram. Eto. Klupe, tamo ljudi stoje, sjede na klupama. Ipak ima riba. Gledaj. To je to. Eto, vidite ribe. Vidite ribe kako prave. Čoveć. Je li šaran u pitanju, ne znam. Pitaću da li je, koje ribe, velike.
Koje ribe, čeveč. I ovdje još jedna klupa. Eno tamo cukica. Nadam se da mi neće napast. Tamo ću možda bolje vidjeti kad prođem tamo rijeku. Gdje si pojdo? A? Kakav si? Nešto mu je neko dao da jede. Nemoj kod mene ići, mene je strah od tebe. Ma ja, naša posla, nemoj, ništa. Vidi, naša posla. Znači, kese ostavljaju ovako. Ljudi, pa nemojte zagađivati prirodu. Donijeli ste svoje smeće i svoje smeće nosite. Tamo rijeke još se bolje vidi. Moram stajati gdje gazim. U sandalama sam, tako da. Priroda. Čuvajte okoliš, čuvajte prirodu. Eto, sad sam gore vrat. Kažem, neće vam da se snimaju. A ja ću to malo makar roštilj pokazati. Eto tamo jezera, znači to je kraj. Jezera neće tamo do kraja ići. To je kraj jezera tamo i nema više. To je to. Idemo gore. Ma staj gado mali, staj, ne boj se, dođi, ne boj se. Ko ne voli životinje, ne voli ljudi, dođi vam. On se boji mene, a ja se bojim njega, dođi. Idemo gore. Dođi. Sad ne znam da li sam vam pričao priču. Imao sam svojih možda 25-6 godina u Crnoj Gori i to na moj rođendan. Zima je, januar. S nekim sam ja stajao u svom rodnom mjestu, razgovarao. Ja sam vidio tu cukicu sa strane i on stajao. To su one lutalice. I manji je od ovoga bio. Bar po rastu, ne znam godina koliko ima. I on zaletio. I on je mene ujeo za nogu, ispod koljena. Probio mi znači pantalone i 2 zuba. 2 ili 3, ne znam kako to bilo. I tetka rahmetli, joj sine, hajde u ambulantu. Ambulanta je bilo blizu. 500-600 metara. Da ti daju injekciju, tetanus. Tako da sam ja to morao otići. To. I otad imam taj strah. Jel vidim nepoznate cuke, meni se kosa naježi. Eto, kad prolazim, kad se mimolazim s njima. To je lutalac. Eto. Ne mrzim ih, ali jednostavno strah mi dok se ne upoznam sa njima. Eto njih tamo, vidite roštilj i ne bi više da snimam, to je to, prilike. Eto, vidimo se kasnije. Tako skaču ribe. Mami, tako da skaču ribe. Skroz. Imaju, ali nivo jezera je oko jer... Znaš kolike su, znaš koliko skaču? Tamo gdje nema one trske, kako se ono zove dole, one travi. Loza neka se pojavila u jezeru i zapetljio su dva. Ovo je glavni roštiljđija. Nije se... Šaran je najveći. To, evo, sofre. Sad ću vam otvat fati. Pali čaš. Čaše pali.
To. To je. Eno, tamo još ekipe. Eno, tamo djeca igraju lopte. Imaju tobogani. Tamo. Ne možeš, to nisi sebi uzeo, biš. Šta je ovdje neki objekat? Eto naši auta tamo. Parkirani. Znači marinada, kari i vegeta, je li tako? Tako je. Ne treba so. Evo batavci. Ovo je prva tura, jel ne? Šta je druga tura? Fileti, pa dolazi Aha, fileti. kobasice, pa hrenovke, pa ćevapi. Ćevapi zadnji dolazi. Ćevapi na kraju? Na kraju. A ja. To je to. Ajde vidimo se kasnije. Koliko sati? Sati je 6:30. Šta rekao ste vi za ovoga Roštiđiju da je provjeren da ga ne treba mijenjati, jel ne? Da breš tu bradu. On je vrlo iskusni. Aha. Hoćeš li da breš bradu? Od najiskusnijih ćevapčija. Znači u zadnjem vaktu što Gdje- smo i upoznali. Ovaj je radio kod Hadibarića, jel ne? To je taj poznat. Je li jedine? To je prvo. Ne, Nemam ja ništa sa njim. jel? Šalim. Ja sam solo majstor. Aha. Ispekao za nas sam. Hoćeš li da breš bradu? To su kobasice ili onaj hrenovke? A onda breš Kobasice. ovo. Hoćeš li da breš ovo? Pa ja treba, znači ćevapi na kraju. Čevapa ćemo na kraju. Ma. Da se vidi filet na... Ovo, Šta ste ovo znojio bo, kod je vruće? nema li kolim? Nije, hajde da mijenim pa da vidiš. Da vidi kako je. Znači, ovdje je to, jel ne? Jel ima ovdje, ima? A zašto da brinem? Evo, opa, da poklopim, se ne potpari. Šta reče ono malo prije? Koji se Brajlovića proba i on se postidio. Ja, čudo neviđeno, evo. Jes, čudo neviđeno. Nemoj, ali, Ja. Šta je oma? Je ovo madi? Je madi, ko je onaj priletina? Sam ja bio sam. Samo od Marije. Od madija, to je to. Mama te udario, on nešto se... Kupujte domaće. Evo ga, evo. To. Šta mi reče domaćin ovdje? Da je ovo hala, jel tako? Sportska hala? Sportska sam neko. Ja. Tamo, sportska sala od Mrkotića. Mrkotić. I tamo su igrališta. I ovdje se održavaju... Čekaj ovako da upatim. Takmičenje u sportskom ribolovu, održavaju se traktorijade, održavaju se isto turniri u fudbalu. Fishing sam Pa vidio. to je, sportski ribolov, ja, to održavaju je se to. takmičenje u sportskom ribolovu. Jel sad malo vode nivo je malo niži nego što treba, vodostaj? Pa jest, niži je ljeti, jer je nivo usore niži, pa ovamo sistem koji uzima vodu iz usore ne može da uradi zahvat da se jezer napuni. Aha. I zato je nivo opao, ali mislim Hoćemo da će tamo to oni ponovo pregraditi. Hoćemo tamo pokazati ono, hoćemo. Pa hajde snimi tamo. Ono tamo. No, pokaži ovamo. Tamo sam bio, Bio. tamo sam bio, ali nisam ovdje. Otiđi sa ove tamo strane, jesi bio s desne strane. Jesam. Imaš li bradu? Daj dža. Evo sad ću. Da snim vamo, idemo, ajde da snim. Budite pozitivni i širite pozitivu. Evo nam malo što smo pričali.
Evo ićemo dole, pošto će ovaj pijesak više smetat za hodanje. Ićemo donjim ovim dijelom. Vidite, vi posadili su oni ove, kako se ovo zove, parkovsko, jel, ovo drveće. Tamo ću vam sad snimiti onaj dio koji malo prije nisam snimio. Tamo trke. Vidite ribe kako skaču. One krugovi što prave, to su ribe. Evo vidite, izađe gore na površinu. Najvjerojatnije zbog kisika, ne znam šta je. Vidite ovdje, vidite ovdje. Čekaj da vam to zoomiram. Vidite. Vidite. Ne vidite vidnje gore na površinu kad izađu. Gledaj, vidite im glave. Da li kako grize, ne znam, oni su ponijeli štap za pecanje. Sad ću vam pokazati još ovo. Navečer je ovaj dio osvjetljen. Ovdje. Imaju stubovi, rasvjete. Imaju nadzorne kamere. Znači vodostaj, kao što reče ovaj domaćin, naš zet, da je niži i zato se ovo dešava ovako ovo gore. Evo vidite što sam pričao o rasvjeti. Wi-Fi, kamere, nadzorne. Sve je to tu. Cukice, gdje si? Malo prije ovaj bio ovdje, šareni, gdje si Šargo? Ne boj se, dođi. Dođi samo da ja snimim ovako ovo. Evo vidite, car fishing. To. Gdje si Šargo? Ajmo idemo, dođi vam. Dođi, aj vam. Ne dirat me. Ne, on da se igra, ajmo, idemo tamo, dođi. On mi da se igra. Ne dirat, ne dirat. Vidi, ja sam naježio. Nemoj me dirat, ne dirat me, hajde, i tamo. Čekaj, moram gasiti kameru, ne da me sluša. Evo, to je to. Strogo bacanje smeća. Ne, uzet ću štap. Ne dirat me, hajde tamo, hajde. Tamo idi, i tamo. Vidi. Pa nemoj me dirat, joj. Hajde, nemoj se igrat, dođi vam, hajde. Ne. Nemoj me dirat, hajde, i tamo, hajde tamo. Ne znam da snimam. Evo, to je to. Idemo tamo. Vidimo tamo šta je tamo. To je ulaz najvjerojatnije. Parking. To je to. Sati 19:50. Temperatura 30 stepeni. Ajmo, idemo. Ajde, idi tamo. Idemo livadom sad. Pokazali smo roštilj. Da li ima vode ovdje. Sačekaj. Ajde da piješ vode, hoćeš li? Ima vode. Nema. Ima. Ajde pij vode, dođi. Evo, vode ima. Dođi. Kako ti da piješ vode kad nemam ti? Nemam nikakve čaše, flaše. Aha, čekaj. Sad ću ja dati. Sačekaj. Hajde, pij. Dođi. Hajde, pij, dođi. Dođi, pij. Hajde, napij se. Hajde.
Dođi napij se vode, dođi. Boji se on mene, ja njega. Ajde, evo sad pij, ajde. Idi pij. Ajde, idemo tamo. Ne. To je to. On mi sad se igra sa mnom. Idemo gore da imamo. Ili gotovo da jedemo. Mi bi trebalo već krenuti za Sarajevo. Evo, to je ta rasvjeta što sam pričao. To je to. Nekako sam nabacio telefon na onaj Xeon X. Evo mi druga. Ajde, idi tamo. Ne. Sad on misli da ovo nešto ima da se jede. Evo. Ajmo. Vidi ga, sajde. Vidi ga. Igra se sa mnom. Aha. Eno gare, bježi, eno gare. Imaš i ti kanal, jel ne? Jel? Sajde, imaš i ti kanal? A? Imao si? Jesi onaj stao da snimaš? To je to. Pa da probamo ovo kako ovo izgleda. Pozdrav i svako dobro, vidimo se uskoro u nekom novom videu.